Ngiyacela ukuthi kuyo yonke lembombe engakabuye emakhaya esilinde ukudayisa imbuzi ngo-500 nibe be careful for isikebhe bafounder ngiyadinga ukuthi nibuyeni zegolini zofest. Angikho-ke lapho. Ngiyacela insizwa zakini naney'ntombi ukuthi kulo nyaka lo engathi ungangaba nento ukuthi ubheka abangani bakho ukuthi bazothini. Yenza lento ekusizayo, yenza into ekwenza ulala udlile. Makukusebenzela wena kwenze msukubheka abantu ukuthi bazothini, bazokujaja, bazothini. Ngibona nguphi nakuphi la kufuneka ikhani lombuso njengamanje kubungela yena-ke uMathinta Gqosi Ntombi zomqomela amehla wenziwa baqomela imali ethukazi ngana kwethu ngobusuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi wenze kulungele upress subscribe button laphana ushare uphinde ucomment ukhuluma konke subscribe ayikho imali kuhamba kodwa-ke suke senzela ukuthi kube wena oqala notification uma-ke sekufakala evideo hamba phambili nganza kwethu amabhinca sencome anconcoza inkulumo kakhwalithi lapho khona-ke exwayisa abantu nje ngokukhula nangezimo abazobhekana nazo ekuhambeni kodwa-ke wathi kufanele bebekezele bazi ukuthi-ke umuntu uveza lokhu noma ujabuliswa yilokhu okumphilisayo noma ngathiwa uyikile noma ngathiwa wenzani kodwa-ke zijabulise ngalokho ophila ngakho bese-ke niyeka i-pressure yokuthi abazali banicindezela bathini bathi ingane kamabani seyifundile idlula ngamabani. Lokho-ke kwenza ukuthi abantu begcine bethakathi ingakho-ke ubona kuney'dumbu ey'ngaka umona lo ngane zakwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho nayo ividiyo ukhwalithi lapho khona ebhedla eveza khona ulaka lakhe ephosa-ke umbono onconyelwe wona amabhinqa kuthiwa hayi imfoka khwalithi hayi imfoka biyela uyaqala ukukhuluma into esile yaqala menziwa ukuxwayisa abantu kodwa kwathiwa-ke abanye bathena hhayi umfoka menziwa akaqala ukuxwayisa abantu kodwa-ke ushiyana ngokuthi wena lento osuke uyikhuluma uyayithanda na futhi lena ayikhulumile niyayithanda ngaphandle kokumosha isikhathi sakho nayo ividiyo ungakhohlwa ukusubscribe ungilandele zonke ngizoxhumana ngabe Twitter, Instagram, uFacebook phinde kuzoba wona-ke uTikTok tholakena-ke Mathinta Gqosi noma uthi @GuluvaTV. Ngiyacela ukuthi kuyo yonke lembombe engakabuye emakhaya esilinde ukudayisa imbuzi ngo-500 nibe be careful for isikebhe bafounder ngiyadinga ukuthi nibuyeni zegolini zofest. Angikho-ke lapho. Ngiyacela insizwa zakini naney'ntombi ukuthi kulo nyaka lo engathi ungangaba nento ukuthi ubheka abangani bakho ukuthi bazothini. Yenza lento ekusizayo, yenza into ekwenza ulala udlile. Makukusebenzela wena kwenze msukubheka abantu ukuthi bazothini, bazokujaja, bazothini. And futhi nime kancane empilweni ukuthi nibe ne-pressure abazali ukuthi bethi iy'ngane zikamasipala baney'fundile senifuna ukuyofunda nonke. Yenza okusebenzelayo. Mawuthi uyi-security jabula lapho khona yenza ungangamandla akho musukukhompyutha nabantu ongabazi mali bayithola kanjani. Mawukuthi uyiklina yeneliseka la ukhona musana ukugxumagxuma nihamba nibambaniyeka lokho la ukhona empilweni ohlezi uyitshela ukuthi kunomuntu ofisayo ukuba khona kulento eyiyona hlezi uyitshela empilweni kunomuntu ohalelayo kuba kuleyo level osukuyona. Musa ukuhamba uyigaxa musa uphume banganini abakwenza umngani katshwala abazohlezi bekubiza mase kuzojatshula ukuze uhambe bapraise ukuthi banezinto empilweni abangakubizi makumele kusawukhandwa imali abakubiza mangabe sekumele kuzojatshula emalini ongayazi thola kanjani bese ufika uzoshutha ugcina